zabaye kurusha amagare. Uriya si Didier uri imbere. Imodoka zabaye nyinshi kurusha amagare. Astana Motors rider Dino Federal now leading right now. Yes, again Federal always from Dino Astana Motors always from Kazakhstan. Uyu Federal Urusia uvuye mu gihugu cya Kazakhstan yambaye numero ubona mu mugongo yambaye numero 115 afite imyaka 24 gusa ku itariki 13 z'ukwa kabiri akaba ubona ukuvuga ko arabasika yarasika peloton itatu n'amasegonda 33 uwa kabiri akamusiga umunota umwe usaga uwo mbona uri ni uhire bwiza rero simukaya tuba tureba urabona rero uwo yamagara iyi moto iri uyu yatwaye Rwanda Cycling Cup ni umusore muto cyane ufite imyaka 19 bamwita uhiriwe bwiza Lewis umukomera amashyi umutera imbaraga abanyarwanda bazurebe reba namo kwambuka aricaye umukomera amashyi umutera imbaraga uhiriwe bwiza Lewis ariko bamuri inyuma bibutsa yuko yari kipe ya Benediction Ignite umukinnyi wa 19 uhiriwe bwiza Lewis. Iyi ni kipe y'inyarwanda rero ikina ku rwego rwa Continental. Dufite amakipe mpuzamahanga dufite Joseph nayo ahangaha dufite ekipe ya Vino Astana Motors kuva muri Kazakhstan, dufite ekipe ya Bike kuva mu gihugu cy'Ubudage irimo Mercedes abayobozi n'abakinnyi batandukanye. Ladies and gentlemen, one more round to go before they finish today. Urusiya ukiye ekipe ya Astana Motors amashyi na Astana Motors.
Ronald Santanero y a Abu Ghana por debajo de softball and possible. Jose Banquero n'amashami yayo hirya no hino ikabibwa Kanya turabatumenya urutonde nakuvuga ko byagiye bigenda kanya turabatumenya zare nusu byagenze bike yarari imbere ariko ntabwo byaje kuba ntagihe kinini basiganye ni amasegonda kare ni amasegonda mu kanya turaba dufite urutonde nakuka ndetse n'iminota bagiye bashyiramo kuko tuza kuba tumenya uko byagenze